akabaye ibintu bikomeje kugenda bijya hanze. Ububirigi buvuze ku basirikare bafite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo mwuka byaramwe. Ese niko kuri cyangwa hari ibindi bigihishe inyuma? Harimo harategurwa intambara ikomeye cyane ku mutwe wa M23 mw'abantu mwe. Ibintu mu by'ukuri byakomeye, amakuru yo ni menshi cyane, tugiye kubigarukaho. Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Nanone ni Rwanda Hills Media mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi minsi niho turimo turibanda, yewe no kujya mu bindi bihugu bitandukanye nka South Africa, Ububirigi, Qatar, Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, ahandi hose. Ibyo byose birimo biraza bishyira neza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo niho ibintu byinshi birimo biragenda bigaruka. Munyemerere rero twongere dufate uyu mwanya kugira ngo tugaruke ku makuru akomeye cyane arimo aragenda agarukwaho. Ngira ngo mwabyumvishije uko dutangiye. Ububirigi bwavuze ko basirikare bufite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza kumbaza ngo ese baba ari babandi 500 bivuga yuko bari gutegurwa kugira ngo bajye mu ntambara ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana n'umutwe wa M23? Ibi bintu turaje tubigarukeho 5 kuri 5 tubabwire what's going on, ni igiki kijya mbere kuri ubutaka bwa Kongo, cyane cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi nako cy'Ububirigi gikomeje kugenda kigaragara neza ko kigiye kwijandika mu ntambara karahabutaka. Si ibyo gusa, amakuru dukesha imboni cyangwa se nanone ibinyamakuru bimwe bikora nk'amakuru y'ubutasi, nk'ubu ikinyamakuru The Great Lake, ikinyamakuru mu by'ukuri kireba kigacukumbura bikomeye cyane amakuru yo muri aka karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari, cyarangirije kugaragaza neza ko Ububirigi, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo barategura ibitero karahabutaka. Babivuze mu magambo y'icyongereza aremereye bati Belgium, Burundi, DRC plot heavy attacks on M23 positions despite regional peace initiatives. Ugenekereje wenda kuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, Ububirigi, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo barategura igitero gikomeye cyane ku birindiro cyangwa se kuri pozisiyo zitandukanye za AFC bar M23, ngo nubwo rero hakomeje kugenda hategurwa uburyo kibi bibazo byakabaye bikemuka mu mahoro. Ngira ngo murabizi EAC na SADC babirimo, ariko ndakubwiza ukuri batanze ibimenyetso bikomeye, ibimenyetso byinshi bigaragaza neza ko Ububirigi, Uburundi ndetse na DRC hari n'ibindi bagiye bashyira muri ibyo bimenyetso n'ubundi bigaragaza ko nabyo biri muri iyo gahunda, bigiye ngo kugaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa M23. Ibi bintu muraza kunyemerera nabyo tubivi mu zini muzingo, tumenye ngo cyangwa se mumenye ngo birava he birajya he, mwabimenyeho iki? Ese ibyo bimenyetso bimeze gute? Hari ibyari byakomeje kugenda bivugwa hirya hino, bimaze iminsi bivugwa, hari ibyagiye byiyongerwaho, za ndege mwakomeje kugenda mwumva zizenguruka Burundi, Ububirigi, Kongo. Izo ndege zose zirimo ziragenda mu by'ukuri zigarukwaho, za ngendo mukomeje kumva. Igihugu cya Kongo kirimo kiragirira mu bice bitandukanye. Tshisekedi yagiye muri Angola, yohereje intumwa muri South Africa, minisitiri w'intebe minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo Guy Kabombo Mwadiavita aheruka muri South Africa. Ibyo byose babizanye, amakuru yose y'ubutasi ari hano, tugiye kuyavi mu zini muzingo. Za ngendo za Tereze Kwayikwamba muri Tanzania, mu Burundi ndetse n'ahandi mu buryo bugiye butandukanye, ibyo byose babizanye, amakuru twayazanye twayatotoye. Ibintu ntago byoroshye ahangaha, tugiye kubiva imuzini muzingo mw'abantu mwe. Mwebwe icyo musaba no kubana natwe 5 kuri 5.
tubazaniye deals itagomba kugucika. Ibi ni ibibanza byiza bigurishwa biherereye mu mujyi wa Nyamata ahazwi nka Maranyundo ku muhanda werekeza kuri Radar. Ibi ni ibibanza bigurishwa ku giciro cyiza. Kubigura kandi ni ukwiteganyiriza ndetse n'ishoramari rirambye bishobora kuba byatanga inyungu kurenza uko ubitekereza, kuko akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere tw'u Rwanda turi gutera imbere, kuko mu karere ka Bugesera hagiye kuzura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, ndetse angaha hari ibikorwa remezo bitandukanye. Yewe ibi nawe urabizi, ntutinde ngwino nawe wigurira ikibanza cyiza muri aka karere k'amahirwe ndetse n'iterambere. Waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0795839757. yewe ntutinye kugira vuba uzugura ikibanza, kuko ibi ubona twamakingishije ibara ry'icyatsi kibisi byamaze kugurwa. Ihute nawe uze wigurire ikibanza cyiza maze ukora ishoramari rirambye. Niba wifuza kugura ikibanza cyangwa inyubako mu karere ka Bugesera, mu mujyi wa Nyamata cyangwa mu murenge wa Mwogo ndetse n'andi hatandukanye, ntuzujyaze duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero yacu 0795839757 tukwereke aho washora amafaranga yawe mu minsi mike ukabona inyungu kandi mu buryo bwizewe 100%. Tugane tugufashe. Mu yandi makuru ariko kandi haravugwa imirwano ikomeye cyane, nubwo kandi nanone tuje gukuraho urujijo. Hari amakuru twari twababwiye yo mu nkengero z'umujyi wa Goma muri Nyiragongo. Mw'abantu mwe ibintu birimo biragenda bihinduka. Hari ibyo twamenye kuri aya masasu yakomeje kugenda yumvikana ndetse agatera ubwoba abaturage bo muri Nyiragongo. Hari ibyo mu by'ukuri bamwe mu barwanyi b'intare za Sarambwe imbere rwose indani batubwiye kuri ayo masasu yakomeje kugenda yumvikana mu nkengero z'umujyi wa Goma. Hari urujijo rurimo ruragenda ruvaho, aba FDLR barimo barajya gushaka ikintu kijyanye amaramuko bitewe nuko ibirindiro byabo babishushubikanyijwemo. Ibyo byose ni ibintu tugiye kuva imuzi n'imuzingo. Ni mu gihe kandi ubwo turaba turi kuri front line turaza no kubabwira imirwano ikomeye cyane irimo iravugwa muri teritwari y'Amasisi mwoka byaramwe mu nkengero za Nyabyondo. Ibintu byabaye bibi cyane, turaje tubabwire ngo byifashe gute. Ese ibi bitero ni bitero bivuze iki? Ese M23 irimo irabyitwaramo gute? Ese Wazalendo, FDLR, Abarundi, FRDC bose bari muri ibyo bitero? Nimba babirimo mu by'ukuri byaba bigamije iki? Ese byaba bimeze gute? Barimo baritwara gute ku mirongo ya mbere y'urugamba? Saho gusa rero turaza kukubwira ko abo kwa Foka Mike nanone ni amayimayi ya Foka Mike muri teritwari zo muri Sud Kivu bahuye n'uruva gusenya Katana. Imirwano ikomeye cyane mu by'ukuri yatangiye ku munsi w'ejo bundi kuwa kabiri, baboneyemo uruva gusenya. Ndaje mbabwire ngo bimeze gute. Ni amakuru aremereye cyane ndetse n'umugabo witwa Bernard Byamungu, uyu nguyu wungirije Generali Sultani Emmanuel Makenga. Rwose hari ibyo babivuzeho rero mu by'ukuri turaje tubabwire. Hari imirambo irimo iravugwa ngo yari yuzuye umuhanda wose mu by'ukuri hano muri Katana, ni muri Sud Kivu hafi ya Kavumu ku kibuga cy'indege M23 igenzura. Hari amakuru aremereye cyane arimo aragenda avugwa ngaha, muraza kunyemerera tuyave imuzi n'imuzingo. Turaza kukubwira kandi ko ku munsi w'ejo M23 yasesekaye mu Minembwe. Hari ibyahise bihinduka ubwo M23 yageraga mu Minembwe. Hari ibyo bahakoreye, hari ibiremereye mu by'ukuri muri biragenda bivugwa. Twirwaneho irimo iragenda ibona ubufasha bukomeye cyane kandi budasubirwaho. Isi yose mu by'ukuri gakomeza kugenda yumirwa. Ibi bintu byose turaza kubibabwira. Amakuru yo kuri front line turi nayo rwose gatanu kuri gatanu. Twongeye kubaha ikaze rero. Iyi ni Rwanda Hills Media mu makuru ya politika na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho turimo turibanda muri iyi minsi mu makuru aremereye cyane arimo aragenda avugwa. Turaza no kugaruka mu bijyanye n'amakuru aturuka muri Qatar ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari byinshi cyane birimo biragenda bivugwa. Kubana natwe neza rero mumaze kubimenyera cyane. Kubana natwe neza no gukanda subscribe cyangwa sabone ni kuri YouTube channel yacu Rwanda Hills Media
media utazajya wirirwa rwose ujya gusacinga. Ni Rwanda Hills Media yonyine ishobora kukugezaho amakuru aremereye muri ubu buryo. Ikindi, niba ushaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp ushobora kutwandikira kuri 079 twabazaniye nimero ya Tigo ya MTN. Tigo nabonye abantu benshi ngo batayisanzuraho cyane. Hari nimero ya Tigo irahari nayo 0726254101, ariko iya MTN yo ikiza cyayo unatwandikira utubwira ibintu byo kukwamamariza. Yego no muri groupe twagushyiramo, ariko cyane cyane abantu bashaka kwamamaza muratwandikira kuri 07902003 63 42 0790 063 byumvikane ko mu by'ukuri rero tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Duhita tugushyira muri groupe ya WhatsApp, cyangwa se nimba ari byo kukwamamariza nabyo tukabikora, kubera yuko buriya tumaze kuba ubukombe rwose. Abantu ibihumbi bigera kuri 36,530 n'imisago muragenda munakora subscribe kugira ngo turusheho kwiyongera. Nago ari bake cyane rwose, abo bakiriya bari benshi cyane. Buri kintu cyose waba ukora hano ingeri zose ziradukurikira, urubyiruko, abasaza, abakobwa, abantu bose baradukurikira. Rero kwamamaza kuri YouTube channel yacu ni mu by'ukuri urucabana, biroroshye cyane, ntago duhenda twebwe rwose. Ni nko kwikoreramo, kuko hano rega ni iwanyu. Iyi ni channel yanyu, ni channel yacu, ariko channel yanyu mu by'ukuri. Reka rero tuguhe ikaze, tubanze duhere kuri aya makuru yaturutse mu Bubiligi. Basa naho barimo barasobanura ingabo zabo ngo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko bari batangiye kubona yuko barimo baragenda bashinzwe ibintu bikomeye cyane muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bahita babona yuko hari ibigomba gusobanuka. Ububiligi bwagize gutya rwose buvuga ku basirikare bayo ngo bafite mu burasirazuba bwa Kongo. Ese bimeze gute? Hano article irahari. Ubwo ngira ngo tubafitiye amakuru. Iby'igitero byo numvishije biteye ubwoba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi uyu yitwa Maxime Prévost yatangaje ko mu by'ukuri ngo igihugu cyabo gifite abasirikare 6 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu butumwa bwa EU cyangwa se European Union bwo gufasha ingabo za FARDC. Mwabyumvishije, abasirikare 6 bonyine nibo Ububiligi bemeye yuko bafite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti byo bimeze gute rero? Minisitiri Prévost yasobanuye ko mu by'ukuri ngo aba basirikare bari mu kigo cya gisirikare cya Kindu mu ntara ya Maniema ihana imbibi na Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, mu butumwa bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU European Union bwo gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babafasha iki? Ese ubundi aba basirikare 6 bonyine n'ibirombe mufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibyo nibibaza abantu barimo baribaza. Nibiro data namenya amakuru ko no mu Minembwe hirya ngo mu Minembwe hari ibirombe bafite ababiligi. Ibyo birombe ngo bakaba nabwo barabihunze nyuma yo kumenya ko M23 yatangiye gusatira aha. Nayo ni amakuru nakuruye. Dukomeze iyi article. Ni mu gihe ubwo wanditse iyi nkuru yanditse ati ni mu gihe bivugwa ko Ububiligi bwohereje ingabo zo mu gufasha iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Minisitiri Prévost we yasobanuye yuko mu by'ukuri ubu bufasha abasirikare b'Ububiligi batanga atari ubwo kujya ku rugamba. Umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nimba mwarakomeje kugenda mubibona ntago umeze neza kuva mu ntangiriro za 2022, aho mu by'ukuri kugira ngo shakwe igisubizo Ububiligi bwakomeje kwiyegereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byifatanya urumva mu kugira gute mu kurushinza gufasha
umutwe wa M23 ndetse bakagenda basabira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Ububirigi bwabigiyemo abantu bakajya bagira ngo ni ibisanzwe, ni ibiki n'ibiki, ariko hari ibibyihishe inyuma byinshi. Nubwo Minisitiri Provati agaragaza ko mu by'ukuri ubufasha ingabo z'ububirigi ziha iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ari buto, bisa naho mu by'ukuri ari umugambi arimo arahisha, ariko bivugwa ko ari umugambi w'igisirikare, urumva utarahishurwa, iki gihugu cyabo gifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange, ariko ibyinshi byatangiye kujya hanze. Ndaje mbabwira ibyo biriya binyamakuru bikora mu buryo bw'ubutasi byatangaje, ndetse n'ibitero birimo birategurwa ku mutwe wa M23. Iyi ni Rwanda Hills Media, n'ahandi hantu ushobora gusanga aya makuru tuba twagerageje kwitondera. Tariki ya 17 Werurwe 2025 indege y'ingabo z'ububirigi yavuye i Buruseli yerekeza i Kinshasa ikomereza muri Kindu. Ku munsi wakurikiyeho yasubiye i Kinshasa ihava, ndetse tariki ya 20 Werurwe, tariki ya 21 Werurwe indege itwara abagera kuri 16 yagarutse mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, aho yaguye i Bujumbura mu Burundi, isubira i Buruseli mu Bubirigi ku munsi wakurikiyeho. Ibi bintu byose twazanye amakuru y'ubutasi yihishe inyuma y'ibyo bintu, ugahita umenya ahantu Ububirigi buhagaze muri iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uburyo barimo barafayitinga kugira ngo barebe uburyo ki bagira ukuntu rwose bagira utuntu bagaruza, bagira utwo bafata. Ahantu twemeye kwahera bitewe n'uko haremereye cyane, kuko hari ibintu byinshi birimo birakorwa n'ibihugu, hari inzira zirimo zishakwa za diplomasi, ariko nk'Ububirigi biragaragara ko ibi bintu atari byo barimo. Bari gutegura intambara, bari gushaka amaronko, bari kureba uburyo ki bwose ari amabuye y'agaciro bagira gutya bagakomeza kugenda basahuraho. Herega ntago biba byoroshye, bavuye muri ibi bihugu mu buryo bwa gikoroni mu nyandiko, ariko physically, mentally, ndetse